ପରେ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର କଳାକାର ସେଲୁ ଶୁଣିବା ରେ ଭାଇ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କାହିଁକି ମାନୁଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଅଧା କାରଣ पानी दियो रे पानी बाबा पानी रे ए तू আমার সমস্ত মা মানে বন্ধু সমানে কর্মশালা যাইছিলে এবং আমার যে পিলাମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବାସୁଦେବ ଯୁବକ ସଂଘର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିକି କୁଞ୍ଜ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇକି ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ଯିବେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆଉ ଏ ସୁଯୋଗ ଆସିବ ଏ ସମୟ ଆସିବ କାଲି କିଏ ମରିବ କାଲି କିଏ ବଞ୍ଚିବ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଭଜନ ଆଉ ଭୋଜନ ଦୁଇଟା ଆନନ୍ଦ ନେବେ ଜୟ अनुष्ठान बड़ भाई गोटे गीत अनुरोध यूट्यूब चैनल में पकेबी भाई लाइक करो जाओ सभा गाड़ी अनुरोध भाइया बड़ मिछ कहि गसी पकाई जंदे एटे मिछ पाइयो संसार से तो चली तो लाइक करो सब्सक्राइब करो लाइक करो सब्सक्राइब करो गोबर जको लागे बढ़िया वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो जय जगन्नाथ वीडियो लाइक करो किने तार भागवत चैनल बसियो माली वीडियो टिके लाइक करो चैनल रे भाइया आई हो नहीं तो कह दी कदली खाई पकई बाड़े बिटाड़ी कदल के चापी पकई खाली कदल मान खाली हाँ